Assalamualaikum. Algonda namaki Muhammad Aik Ahmad. Algonda kula haki fahasi. Algonda mifar DNA ke biology commentary kura. Miyadumi kulani FA Cup ke final match. Mesuga me badal kurani VB adi new radiant. VB daduge dekudu kolga adi new radiant daduge uturu kolga. Third bowler Isagen VB के half तेरे बढ़ने को VB के कुरुन तेरे निवानी third को fall को New because Mohan दड़ा VB के कुरुन तेरे कैर नट्टाला का दिन बॉल न्यू के कुरुन तेरे का निबुम के कुरिम निवानी बेर कोल्ला का शिफान दिन बॉल वरा रीच से बद्दा लागे चार्ल्स निवानी न्यू के पुरता मदन जहादी का यहाँ स्कोर की न्यू रेडियंट एक है अदिवी इसमें हबीब कुरिया जस्ताली बॉल अब नियरी तोरी एना offside. Adwas Ashfaq Faisal carried Nattala for the ball keeper Faisal Midifa Kuri. Coach Laren Mihar Waq Lakkalani. Farhad Naga the ball, Imran Nataka Jahifa, Nipin ball, Shiham Mivani New Gedemana Landahadifa. Mihar Skolaki, New Radiant there, Adi VB Smith. Assalamualaikum. Algorithm Ismail में बदल कोल्ले रादवाफर प्राइमरी स्कूल इंटर क्लास खेरा मुबारक के फाइनल में चा इको तुम मैच का बदल कुरानी फहबी फौहा आदि फहसी इबा इम्मे फरतान फशानी इबा कुले की होदो आदि फौहा कुले की कालो इबा वनी काले बट्टाफा Ada fauha kula munani ko bodu fati munani mettifa. Ada iba kula ni. Iba ta evves fotte kaami amen kulamu. Ada fauha me kula munani diye. Fauha vetti kale. Ada anikka fauha kula mundani. Fauha ta evves fotte kaami amen kulamu. Iba ta evves fotte kaami amen kulamu. Fauha anikka kula mundani. इबार कामयाब है नको रवूं अनिका फौहार कुलमन ननिको कामयाब नको रवूं इबार आज एवस फोच्चे नोट्टे इबार देम्मे जेही कामयाब नोई इबार मेवानी क्वीन टिफा Adi F always watching matte Fauha miwani kale battafa Adi kale vettifa Mihan mechu niman karifa waira Fauha mihan mati iba adi miwani niwara dashuga Adi Fauha demme dehi ischche kamyab nakuremu Iba mehar kulani iba to kamyab nakuremu anika fauha me kulani fauha focche ke dehi patam wala nuade iba damme dehi focche die bodu pati wala fauha ek pati wattafi fauha chesta onan kono jaha iba anika me jehi ikam iba ka kamyab nakuremu fauha damme dehi focche nakamyab wende Anika fauha kulani yani hitabu miwani bimeshni malafa nofati hodagen kamyab hodi fauha marhaba adi hatar fat kamyab kogen mol hoda fa ibal marhaba stay home stay safe
Assalamualaikum. Algodu namaki Hasan Ahmad. Algodu miyadu miyolani football match ka commentary godde. Miyadu match ga wada kura de team ki Barcelona ya Real Madrid. 10 minute virus evs team ka goal enu je he. De team istani wara ever koginne. Mihar ball oti Barca team atuge. Algodu menna 10 minute nawavis sekunduga mi fennani Barcelona teamuge ega number Coutinho jahali warasali gole iduna gafawani Barcelona ekes sumaku adi Real Madrid eka gole hasile nukureve demme kottafa Real Madrid mi hundiya tana Barcelona team mi hunna libum fursatuge beenun nihifune hifa Real Madrid ge kulun terim Barcelona gola wargada hamla kofiye algodu mi koddini mi matchuge 15 minute ge commentary ye mi match ni algodu commentary kon nimungiru lead ga wani Barcelona e Korea